ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ एसटी डिमांड पेंदनब अचुमना हिल एरियाज कमिटीदा तक्सिनग्रे। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर एसडीडीसी अमना लुचिंगदुना संगसिलक्लिबा मितई मैतईबु शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलहननबगी खोंजंग कांसिलक्लिंगै चेरगसिदा डिमांड असे पेंदनब होनगदबनी हाना ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनिट मणिपुर असुंगी मैकेदगी हिल एरियाज कमिटी की चेयरमैन दीपू गांगमैदा मेमोरेंडम पीदुना तक्सिनग्रे। असुंगी प्रेसिडेंट पाउटिंगतंग लुफेंग अमसुंग जनरल सेक्रेटरी एसर एंट्रियन खुदेक पीदुना पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदुना हाय मणिपुर की मिसिंग याम्बा फुरुप अम ओरिबा मैतैना तालिबा डिमांड असि अपिकपा चिंगी फुरुपसिंगदा सिंगनाबने। सही लेसिंग अनि हेनबगी पुआरी लेरबा मसागी क्लासिकल डांस लोल पाउबा इंडिया की निपान सुबा शेड्यूल चलबा फुरुप अमना शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चनभाइबसि मरम चादे मणिपुर की वनदि फुरुप असि टेक्निकल की ओइबा लमदसु यामना खुमांग चाउसिनबा फुरुप अम ओइरे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तोंगन तोंगन एजेंसी सिंह लौबा थबकी अमदि भाई मसिन तंबकी एग्जामिनेशन सिंगदसु फुरुपसिगी महिरोय क्या मसिंग जामना माइपाकपा थेंगनारिबने। करिगुंबा फुरुपसिना एसटी की लिस्ट सनख्रबदी हानादगी एसटी ओइदुना लेरिबा सोथरबा फुरुपसिंग असना फंगचरिबा खुदोंचाबसिंग असि मातपिखरगने। मसि हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि निफानदा राजस्थान की मिना कम्युनिटी ना एसटी लिस्ट चनखिबदा वाथोक लैख्रिबा दुने। मणिपुर की ओइनदि फुरुप असि औगिबा सही उम्बुद्रारो मसिदा खुदोंचाबा फंगबा फुरुप अमा ओइना लेरगलिबने। फुरुप असि एसटी की लिस्ट सननबा क्राइटेरिया सुई आरिबसिसु यमफम यावदबने। असिगुंबा यामना खुमांग चाउसिलबा फुरुपसना एसटी लिस्ट सनभाइबसि यामना मरम चादे मसि सिंगनि मियामगी अपामबगी वांगमदनि खोंथांग असि केदंगैदा याबा ngamloi मरमसना हिल एरियाज कमिटी की मिहुचिंगनसु सिंगमै मियामगी अपाम मसक खंगना थबक तौबियु हाबन सिंगबा वाफुम क्यासु मेमोरेंडम असिदा पल्ले। नागालमरोमदना मैतई कंसी आरबदी एसटी लिस्ट चलहनबा मथौ ताई बसंता। मैतई मितई फुरुप शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलहनथुना कॉन्स्टिट्यूशन की अगलौ फंगननबा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर एसडीडीसी अमना लिसांग सिटना चथदुना लागलिबा खोंजंग असि यामनमक मरम चापा मनि फुरुप असि कलौंगनबा डिमांड असि थबक तोन थोपा मथौ ताई हाइना मणिपुर लंगागी एजुकेशन मिनिस्टर थोंहाउजम बसंत कुमार फोंदोखरे। वाफम असि एसडीडीसी अमना सिंदुना पांगथोकिबा पब्लिक कन्वेंशन ना वरेमनाखिबा मतुंग इना ngasisu मरीने सुबद मिटकी ओइना उलौदा लेबा मिनिस्टर बसंत कुमार की युमदा एसडीडीसी एम लुचिंगथुना तोंगान तोंगान बा म्यूट क्या की थौमिसना मेमोरेंडम पिसिनबा लाकपदा मिनिस्टर बसंत कुमार फोंदोखिबने। नबित जुंगबा मतुंग पुंग अमगा मखारम तारकपदा एसडीडीसी एम डीवीयूबीओ वामा देसाम एलएसटीके इकल एमएसए वासदेव लिपुन की थौमी पुन्ना चारिरोमना मिनिस्टर की युमदा थोमजिनखे मतमतुदा मिनिस्टर लेरमदबदगी ngainaraba matungda मिनिस्टर लाक्तुना मेमोरेंडम अदो पिसिनखिबने। मेमोरेंडम अदो लौचिलबा तुंगदा मिनिस्टर बसंत कुमार पाहमिसना वागांगलादुन हाय एसडीडीसी एम की थौमिसना महाकी मयुमदा लाक्विदुना मेमोरेंडम पिबिरपासि तारामरोगे मसिदा सुनतना मिनिस्टर एमएलए सिंगी मयुमदा यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मौदा मेमोरेंडम पिसिनबगे खोंजंग असिसो यामना अफबा अमनि हायना लवी। एक्सीडेंट मियोय अमा थौरी यानदुना अमा सिखरे। नंबोल पुलिस स्टेशन कोनबा तोंगन तोंगन बा मफम अनिदा थोकपा थौदोक ओइना एक्सीडेंट लैसाबी अमा अमदी थौरी यानबदा मौना अमा फुन्ना मियोय अनि सिरे। पुलिस दगी फंगबा पाउदा नंबोल पुलिस स्टेशन कोनबा इम्फाल टिडिम लंबी की मलोम ओल पम मपादा ngase pung 6 minute aramangarum taba matamda saka ani panba gari masa Honda Activa amaga Sandroka amaga thomjinnaba da gari masa adu pathorokpa laisabi amathina sopadagi laikanaba kamdana sire laikhidraba laisabi adugi maming pebam ranjita sahi kunthra ga mapan apokpa laikhidraba dananjoy kawi utlo mai lekai dagine mang note AO sida leiba ras medicity da nurse oibani magasi pung 6 makhai dagi duty leibadagi nangnanaba registration number yautaba Honda Activa ama thogalakpada imphal lom dagi नंबोल तमना हाइड्रकपा सेंट्रो का स्टेशन नंबर MN01AG 6058 असिगा थोमजिनदुना थीना सोपदगी खुदक्ता महागना थबक तौरिबा राज मेडिसिटी द पोखतुना लाइकनागे अदबा लाइकना फंगमतना लाइखिदबनी हाइरे थौबगदुगा मरी लेना नंबोल पुलिस स्टेशन केस अमा लौखलगा महाकी असि भागसांग अदु ngasi रिम्स की मोगदा पोस्टमार्टम तौरबा मतुंग इमुंग मनुंगी मियोसिनदा खोसिनाखरे हाइरे। अमरोमदा नंबोल पुलिस स्टेशन कोनबा ओइनाम अमंग लेकाइदा मौना अमंगरंग अयुपुंग 8 मिनट 10 मंगारुम ताबा मतमदा मयुंगी सक्संदा थौरी यालंबदगी सीखरे लैखिदबा मौना अदुगी ममिंग नावरेम ओंबी नावबी सहिकुनगा मंगा माफुरोइबा एन अंगौसना कवि महक ngarang ayuki pungfam aduda saksangda thawri alaga leramba imung manung ki miyoisingna khodak dalau tharaga CIC nambolda fukhatki adobo CIC yobada sina purakle hana doctor na khangalaki haire
Thaudoga duga mari lainana Nambol police station case ama lokatpaga loidana mahaki asi bhaksang adu ngasi rims ke mokta postmortem tawraba mathung imung manung gi miyoi singda khosina khre haire magatarakwa atopa pawda Gandhi imunga loinaba NGO singi foreign funding license ka khre Mapalebakta ki matik oina tharakwa funding sing niyam chumna sinadabagi madangda Center na Rajiv Gandhi Foundation RGF amasung Rajiv Gandhi Charitable Trust GCT Gandhi ibung kamari lenaba non-governmental organization singi foreign contribution regulation act FCRA license adu center na kakre an office sin na phongdokre RGF amasung RGTC da RGF amasung RGCT da sathariba aran basing adugi thijin badu Central Pop Agency am oriba CBI da khusinaraba yai ana lekhun singna haike hanagi Congress President Sonia Gandhi na RFG gi makongni hanagi Prime Minister Manmohan Singh Congress MP Rahul Gandhi, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Badra amasung hanagi UN Minister P Chidambaram na member sing ne gang rape ki wari semjen sajin kiba Ghaziabad nopi phagre minamba amasung document sing semjen sajin bagi damak police na nopi ama amasung magal loina ba ahung ki madak da case lawkat ki bagi nongan ba ngasi thang chu namita yena ba lanthum langna na bagi hona ba da semjen sajin ba gang rape ki maran ama thangat ki ba nopi do police na phagre Delhi da leiba nufi adu na nufa mangana mahak pa phake masung namin nini rep tawke ana phongdoke nufi adu ekoi ki police team na phare mahak statement lokna na ba magistrate amagi mamang da mahak pu dhokre koda mahak pa judicial custody tu namit tana mangani remand pirakre ana Ghaziabad ki Superintendent of Police City 1 Nipun Agarwal na haike thabag adu da mahak loina ba miyoi ahum Azad Afzal amasung Gaurav Hana na phakre Indian Penal Code IPC ki section 420 467 468 amasung 471 ki makhata nupi adu Azad Afzal amasung Gaurav ki bathakta case lawkale ana police na phongdokre asagi sahi kuntra ka taruk surapi nupi adu mahaki makhuda amasung makhong punsilaga amasung magi finungi aksangi saruksingda jochai ama thingjil aga borakhau amaki manungda yomlaga phangki ana jumsakai snabidda Delhi Commission for Women Chief Swati Maliwal na aike Atumodamak sagol sin namita press conference sama nupi aduna mahak panupa mangana rep tawke amasung sathin on nai ki aiba wafum adu semjen sajin bani ana Ghaziabad police na haike amasung apek palanthum amagi matangda yena badagi lautuna ba amasa thagi bani makoi mangagi manungda mari phagre magatarakwa atopa sanabagi pauda Virat Kohli ki fazaba batting performance na India na Pakistan bo wicket mari damai thiba pigre Australia na jumbu oidana sathariba ICC T20 World Cup ki ngasi Melbourne Cricket Ground da sana kiba Super 12 ki group 2 match da India ki batsman Virat Kohli na utkiba fazaba batting ki performance na Pakistan bo wicket mari damai thiba pigre ran samagom fu lawna da phona bada India ki batting aurak pada ki fibam fazaba kam khidrabaso haragi captain Virat Kohli amasung Hardik Pandya na utkiba fazaba batting ki performance na baisasi mai pak pada sopa thodang lauke Messi ki toss India ngam tara fielding khan ki Pakistan ana batting tawduna sanar pada offer kunda wicket defend turaga ran chama yankhai mapal lauke Pakistan ki opener Rizwana ran mari aduka Babar Azam ran amata lorom dana out oike ahunsuba batsman Masud amasung Iftikhar Ahmad na yamna fazaba batting ki partnership amasem tana scoreboard da fazaba position amathamba ngamke Iftikhar Ahmad na ball nifugani thoi payong na bada 6 mari amasung 4 ani yairaga ran yankhai ga mathoi lorom laga out oike India ki bowling da Arshdeep Singh amasung Hardik Pandya na wicket home lawdana khwaidagi fazaba performance peke India ki opener KK Rahul amasung captain Rohit Sharma ran mari bari lorom laga out oike India ki batting da super batsman oina changlakba Virat Kohli na ball yankhai gum 6 mari amasung 4 taruk yerga out oidana ran marfuga ni thoi loromba asina khwaidagi fazaba performance oike Cyclone section tarong lokhan anaba khangalakre Bay of Bengal dagi awang nongpuk tamna humlak liba cyclone Sitrang na amangata thogalakadaba kaya aduki section tarong lokhan anaba Indian Meteorological Department ki cyclone warning division ki scientist ki Surendra Pratap na Manipur ki chief secretary da aiba cherol amangasi tharaktuna khangalakre IMDb ki maikai dagi Andaman Nicobar West Bengal Odisha Assam Meghalaya Nagaland Mizoram Manipur Tripura Arunachal Pradesh Andhra Pradesh Tamil Nadu amasung Puducherry ki chief secretary singda thaba cherol asina hai Bay of Bengal ki East Central region da depression oina pungda kilometer taraga tariki sangda silam banong sidadu auke bapung taruk rongi pamangda akan banong lainong sit amboina humdorakle cyclone la silak le bapung tara ni thoi asigi banungda Central Bay of Bengal lanthok tan north tapna humlak pagi oitok palai arba cyclone asina maram oidan awang nopo ki lamdamda tha asigi kunmari dagi mayai werap kanba nong churapi hai masigi matung tha asigi kunmanga amasong kundarukta yamna kanba nong churapi hai
Masidasu West Bengal amasung Odisha ki sarok singda tha asigi kulhum doidagi mai oira kanba nong lei nongsit tha asigi kunmari amasung kunmanga dagi di akan ba nong lei nongsit oirak tuna abanga da kaya marum thogalak pe ki oithok palai nong lei nongsit asina maram oituna samudra khongpan da leiri basina ayan ba section tharong lokana naba amadi safagada ba mafam singda laina da ba khangalakle loina hariba Bay of Bengal ki samudra asna leiri bangami singju athoba matam da kangphal da halakna na ba cherol asina khangalakle West Bengal amadi Odisha gi wanadi makhoi makhoi ki state leghak sna akan ba section tharong lokotuna emergency Service the lady Babi Singi Sudi for work Akiba Lake Rabani, Loina Kudong Tina Ubama from Sing the Labor, Mio Sing Safakabama from Sing, Yang Laka Hongdok Nan Gravane. Are with the content sing as Sikimat Wiba Paukara as Siba Paudam Zariba. Maribolocal news YouTube channel as Sedagi Yang Beriba Punama Patagasari. Channel is at the Kana Badi. Subscribe to the business, subscribe to Vitamolina. Like and share to Visuka Vikanuk Namapo, Amakana Tagasari.